talo fatu I lau whaafunga anga I le nei ko I tae au ma lo le soifua manuia, alo maia o tala la Radio Samoa. To watu I talo le sangafua, tele tuck shops ma canteens a o ngā watapuni pe o le atapuni foi, o na o le ngau le Libel Group lea no whaailo mai le vaiaso tālu ai. Se lau duas fuma le 5 afe mea ai le aso mo whanau a onga. Lea na ngā se le kamupania le Libel I lalo le polo kalame o lo whaatupe ai le malo mea ai nei mo whanau a onga. Peitai, ona o le ngau o lea o iai, wa tau ave umai nei le compass. Wa ripotia mai le ti o whaavau malo ni usila. E silia ma le ono se fulu canteens nei e pu lea le Libel, ma ona o lea o ngau. O lea ua iai nisi o canteens na amata tapuni mai lava I le aso wharai le whaatu a o matu. O lona winga o lea ua amata lea ai mai I le so ni canteens mo nisi o a unga. Ma ua toi pisi ai nei e whaatu langa mea ai e peo sausage sizzles ma isi e whaatau I le so a wā mea ai e whanau a unga. O le polo kalamele nei mea ai e whanau a unga. O lea ua tau fia nei e se tasi a unga I Huntley le toi sapa lai atu le malo o mea ai. Ma ua mafua lea, ona o le le o na whai. Ma inisa reporti o lea ko iwa wa ai isi a o ngai au kilani e whai ale whai unga lava le nei o tasi. Ua tau no umanuia le pale ni o New Zealand Christopher Luxon ma lana au malanga I initia. O le haiko mesina o New Zealand initia wha pese tasi o minister le whainga malo initia lea na wha atavia mai e malai wa lele. O le iai o le pale ni o New Zealand initia mo aso e wha. O se malanga o lo o whaia ma le wha moe moe na te wha alau le leia le ala a o tau mo whai atu iai I a maua le sa olotonga e te wha atau wa iai le wau atu no e lua. Reporti na maua mai le tau nei o le wa a matatala noanga wha atatau le malienga sa oloto le nei whai le wau le minister wha atau wa inga New Zealand Top McLean wha apele minister wha atau wa inga initia. O tala noanga fo I le vaiaso le nei o tala noai. Ma le ono iai o se whainga malanga tu sa o wa lele I le vau New Zealand ma initia. O ana ko le ana tau nu umanu iai le whainga malanga ma o le so le e whaingoa iai Luxon ma le pale mi o initia. Ma liu le toatasi ai manu nu ati ngā ina tangata I to alua ma e whaapeo le taavale le nei na sola e se mai ma leo leo I le awauli ana nafi I au kilani. O Great South Road I Penrose le whaapea na whaatua I leo leo pe ta I le itu. O lona sola e se ai nā lua tu e loa feto ai ma isi taavale e lua. Ma o le tangata mai se tasi o taavale nei nā lua tu soa lea ua maliu. O le ua maliu na umai lava fo I lona soifua le nofuanga lavale nei a o le isi na ave I le whale mai ti ngā ina. O le ave taavale na sola lea fo I o loo I le whale mai I se tūlanga ti ngā ina. Ma tala whaaiu, lapa ta ia Westland ma Fiordland I timunga ma Mafa a o Central Otago ma Canterbury o se amatanga o le vaiaso e vevela. E o atu I le 2 milimita le timu pa u le o reportia mo Westland, tu sama reporti mai le ofiso le vai aitau I le vao le tae au le nei, e o atu I le tae au a tae au. Ma o lapa ta inga lanu moli o lo o iaio no si itia I le lanu mumu. E Fiordland e o atu I se lau 10 milimita ma o le timu pa u lea I le vao le tau le fitu I le tau nei, ma le tau le se fulu o le poana nei. Ai isi vainga le South Island e iei Canterbury ma totonu o Otago, o lea ua lapa ta ia I savili malo losi, ma e ono whaalea ngai nai la au, whaapea laina I le tisi. Ta lia se taimi o lea wauli o le so, e a mata whaalongo I nai le vevela e o atu I le tolu se fulu tikeri. Talanalo Radio Samoa, manuia le nei tae au.